Isaac Agishuna wa miaka 41 na Jacinta Nduge uria ni wa miaka 31 ni aciaria mwana wa mieri 10 uria urakorirwo na cindano 14 mwiri-ini wake kiumia kihituku. Area maikirio ngono thutha wa maabithaa borithi kuregana na uira uria maraheanaga wigie kuria mwana uyu ararutire cindano ici, magikuwirwo gukorwo ni kuherithia maraherithagia mwana uyu. Nini naweza fanya mtoto kama mambo kama hii na nini siendangi kazi. Mimi nashindana na mtoto wangu. Nimemwambia tu mnginishika mnanishika tu bure. Hakuna shida. Kitu mimi naomba serikali niwachilie watoto na bibi yangu. Tudio tuendelee na mbele kuendelea kulea watoto wale wengine. Kwa sababu hakuna shida isipokuwa ni mambo kama hii tumepata. If the mother is not guilty, we'll have to relent the baby to the mother. But if there is any case of child abuse, she faces the consequences. Kuringana na OCPD wa Thika, aciari aya mahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Thika, o uthuthuria githiaga na mbere haria ciana ciao ingĩ itwaritwo muciĩ-ini wa ciana wa Macheo. Kurerikana ati mwana uyu ahota gukorwo araikarite na cindano ici kwa ihinda, ni amu nyingĩ ciacio irarĩ ngutu. Handũ-inĩ ha Kameme TV mũtamburuko wa mohoro njĩtagwo Jenga wa Wambui.